Unay-daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan ka? Naimbag nga oras yu amin papagayam. Shout out kada Cesar Official ti San Luis Extension, Florence can Edna ti Bocaucan Road, Baguio City. Shout out from Jezreel. Ken kada kay amin anaayat amang tartarabay kada iti drama mi ditoy Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Natiliwan. Dito'y drama tayo. Unay-daytan ka. Oh, Mateo. Adda amin ditan. Mapankan. Juan, Teddy. Anya dyan nakitak nga inyawat mo kin ni Mando? Ay, supot, bakit? Amo ka supot. Ti damdamagak, no anya tilinaon ti supot nga inyawat mo kin ni Mando. Awan da jay. Wala. Bagas ti kamuti. Kamuti? Apay, nangalaam iti kamuti yung padawat mo. Ni bakit mo tila damdamagam? Kas kala investigador at tila may investigar na. Apay, agpudot kan samat. Saan samot ngamin akamuti tintad mo kinimando? Ano kayat mo in kasurutan? Ta kita am tilinaon ti supot kintad kaw. Unay-daytan ka. Teddy. Apay, akas tangay ti kawas ng suot mo. Apay, bakit? Anya ti dakas itinsuot ko akawas? Di ka lagbain mo't ngagbado iti rutrut. Sa anak mo't ngagpaaram? Tungang. Anya ngagpaaram mo't bagbagam, sika ati umaram. Kan asino kumamot ti mangayat iti dayta alangam. Katno sika, nagpatpatayan nak. Oh, tarupam. Sika ti saan ang nagsarsardeng agkaraumay idi di balay mi. Akas lagtatakon kalaunay. Di na kontaktakon. Rumor ka mo gayam ngam kasta tilangam. Kasla ka mo lumapan agpalimusan iti dayta alangam. Alangan mo't ngagdesente ak amapan aggamulo iti daga. Unay-daytan ka. Sa dino ti paggamulwam iti daga? Ijay pakitrabahwak Agimbistigar ka mo na nakunak. Inakon. Nagdugyotan da ito at tao. Di ba'y nagsukat a rimwar? Unay-daytan ka. Kanya nga impampambar mo ka ni bakit maut ni day. Impambar ko nga aggamulo ak iti daga. Makitrabaho ak. Imbat no di na dinamag no sino ti pakitrabahoam. Dinamag na? Ang pinanawa ko, tapno saan na makaado iti damagan. Unay-daytan paray. Sige man daw. Yinanak basitan, ta apagisunto no madamdama. Wana, aginanakan, tanay, aglingling-at ka. Makidigos akon dito. Sige in ka nagdigaw, sagpulis kan. Agpulis akmutan, unay-daytan, kaka. Nagloko mo tanda di a tao. Awan mo tan. Sino ayati or orayam? Ni Teddy tatang. Napanan na aya. Ti kunana itay malam kat mapan makitrabaho. Ngam di na imbagan o sino a tao ti pakitrabahuan na. Napan mo't gayam nakitrabaho. Agawid tulatan malpas ngagtrabaho. Rabiin tatang. Apay ayano rabiin. Saan mo't nga ubing abasik jay asawam? Amuna kya aramidin na. Awan manak-nakum na no daduma tatang. Padi na mapanunot ti oras. Saan mo napakasdahawan na ita? Siyempre, amumatay nagiti agagayam akas kanakwana.
Kalpasan ti trabaho, mabalin na nagsasyadda pa ay. Awan nga roden nawas deng ton asumangpet ti loko. Bay amtaon maturog no sumangpay. Madi nagdugyot arimwar, kalpasan na saan kit din ngagdigo sakbay maturog. Unay daytan kaka. Amom aliw, makaliw-liwa ka talaga. Aliw ka talaga. Sapay nagsamit ti panag-isisam mo. Kan nagmayat aboy-boyaan takalid mo. Nanay ka na panakainlap mo, tede. Anyan tungatano, maaman ni bakit mo. Andakan kan anay bagam. Apay, aguuyong nga agibagaak. Nagaramid akong ate, gerano, agibagaak. Sumanao ka. Imbaglakit din ta saan asilo sa ni Aliw. Okay latakin ko na nga istorya ti may papan ka ni bakit. Isang araw, may istorya at nga uray dengdenggan na ta man nakaawat. Dayta ti kayat ko kanilab ko nga Aliw. Man nakaawat. Naisem kantahimik. Saan ngagtimtimag ngem managayat. Isang araw na naggasat ka kinkwana paray. Si kamad. Nagasat ka ni Barbie. Wine, awan ita ni Barbie. Isa mga alak man iti sa bali a partner ka. Anya, unay daytan kaka. Kung nagtupay kat anabartek ka sumangpet, simang sangpet ka pailaeng. Di ka pailaeng yan, niya nagtrabahuam, no kastanto mo latilangam. Dooy ka talaga. Namurmureng ka lang arudin apimanaw, mureng ka lata si mangpet. Di ka paila nang itugot iti pinagsukatan mat. May bagit may. Awan paila na bagbagak sa nga kilometron tinasaom. Ingkag digos dugyot. Unay daytan kaka. Intun bigatan ngagdigos akta makaturturo ka kaon. Saan ka sumsumbrek iti silid? Taparwareng kamutlaan. No problem. Ijayak sa pa maturog. Kayat ko ba ya? Anya? Unay daytan, Tede? Day, apay Tede? Dito'y kakadirwar ang naturog. Saan matarwar dito'y nanang? Salas, unag ti balay. Ti kayat ko asawan, apay asaan nga iti unag ti silidyo kiniwena ti nagturugam. Di na nga rod kayat nga iti silid mi ti pagturugak. Sa pinagustwak na tap na awan riri. Unay daytan kaka. Apay ngamin akasta ti langam. Kan agat arak kapay lang, aging gaitang agsapa. Kadaw yan lang, mati gagayam kan agkakatrabahuan na. Adama ko na asya. Relaxation, kalpasan ti trabaho. Ay unay daytan kaka. Every other day ti trabaho, bakit? Kan malam. Mas daawak man iti dayta at trabaho, Teddy. Malam, imbis ngagsapa. Apay, aging ka di ti rabi iti panagtrabaho yo? Ta overtime tayo jay. Apay, dagpatrabaho iti rabi Apay, saan mo nga among adda? Puray construction kat agpatrabaho da iti rabi, kan parbangon no kasapulan. Nang ron oras. Sa dino a construction ti pagtrabahuan nyo? Ay, agimbis tigar kamarin ako na. Basta trabaho, basta construction. Saka mo tinagan ti bus mi. Anya? Di kontraktor mi ati amok, ni Valentin. Unay daytan kaka? O sige, tinakon. Apay, nagdugyot ka ngay arumwar. Sang kada magmuray ta? Construction nga ron. Isa kas to ti suot ko, ta marugitan mo't lang. Unay daytan kaka. Apay ka na, arabi ti panagtrabaho da. Overtime ka no tatang.
Amangan met no arak ti overtime da. Yun ang ata. Iso alimod tuman asurutak. Ewan tapno amap no sa dino ti pakiininuman na. Unay daytan kaka. Sa bagay, normal nagiti kakasta. Agam ti dakas kat aging kat rabi ay. Iib-ibos na mo lati sweldo na iti inom tatang. Madi ati kasta. Ibagam, ano malpas nga agtrabaho. Agpambaran nga agdigos ken mangan sa agsublay. Agam, saan ton nga agsubsublay? Awamot ngamin ti panunot na tatang. Isu nga raw nakasaritam ken bagbagaam. Tama de no inumlatan kalpasan ti trabaho da. Unay daytan kaka. Mandaw, tayo badok nga ingintad ko kin ka. Di taman na inhangar ka, tapno nakasagana na pagsukata. Nala, pagpulis na nga rin, tamailiw ak manan kani aliw. Unay daytan kaka. Makapaadik na dyan nga aliw. Nagpintas ngamin, kasla artista. Wan nga raw. Crush kumait. Op. Di mo ko naan, kada panggap mo mangagaw kan ni aliw kanya. Ang damat bagay. Alangan mo't ngagawan ka. Napintas mo't lang ni Barbay. Isumad. Isu di agawan ha. Unay daytan kaka. Agpulas kakit ta mapandaan. Unay daytan. Okay. Na si Imam nga raw. No asino ti akin balay iti pagtrabahuan na. Ijay mo't balay damando tinagdiretsuan na. Ni mandaw ti agpatpatrabaho kan kwa na. Diyak amo atatang. Tawan mo tinakita ka sa bali at tao ijay balay damando. Saan nga rod nga iyay? Siniimulat takuman Tapno amom no sa dino at talaga ti ayan ti trabaho na. Amukton no maminsan tatang. Nagsinarurumot dati di kanwe na arimwar. Dagdagari bakit? Apay aya? Mapanasiman nila kay na. Anya? Apay asiman na. Katamo na mo ta construction ti pagtrabahuan na. Kan nagmureng pay arumrumwar. Kaya't nalaamaamuan no sa dino ti pagiinuman da. Ay, kasta ay Wain bakit? Sabay amta si Iman na ni Teddy nga asawa na. O naydaytan kaka. Loko da gito'y Agasem dayta. Nagdugyot apumanaw ijay balay. Ngamne? Nakadisdisin ti arimwar. Akadwa na ni Mando. Jak sinaan ida. Talaga asurutok iti sadino man a destinasyon dagiti langgong. Na, ina, di tagayam ti turturungan na no kasta rumabiin. Club, dayta. Dagiti awanan bain. Sumrekak iti dayta club. Ket no makita nga dapaspasmok na dita. Pagkayabo kun adi na oras ti salbag a lalaki. Oh, Sergio. Mailiwak unayin kan kalaw. Sweetheart. Mahal. Dungo. Talaga nga isem na ti ambom nga isong bata. Okay lang kanya. Adda pumintas ka no, nakaisem ka. Sana kas kani bakit ko amirduot. Masiluan ti subsub na. Dila agniw-ngiwat ti ammo na. Teddy. Huh? Itay ka pa yung agkarasinyas di tamat si Kamando. Dakmat mawawatan to sinyas mo. Istorbo kay ti panangarakop ko kani aliw. Kwa, Teddy. Pumanaw ka man dita.
Nikakit din ni Sala ti partner mo. Makamo ka nga raw. Umay kan iraw na mapanta nagsala. Maka... Nakit. Oh, nagbanglo ka at talaga, aliw. Hoy, Di na man kalbi-kalbitan man daw. Busy ako. hoy, Di na pakibiyangan. Busy ako manglala ilo ka ni aliw. hoy, Teddy. Sangwon nakpay sakbay day tapakabis-bisiam. Boses mo ti babae. Kunaklakid din ni Manda. Talyawak man. Sika? Alat aramidam dito. Ada ka di kadit mo. Sa anak akas kong kalanggong. Bakit? Natiliwan kan. Nung di ka ganag, Teddy. Sige, ituloy mo laang tipakabisbisiam. Katjak kayaten ang makita ijay balay ultimo ang niniwan mo. Unay detan kaka. Di kan agpakpakita. No di mo kayat agibusan kan. No. Aliw, pasensya ka na. Ngam, agawid akong tani. Kanibusan akong. Unay detan kaka. Bakit? Ibatam ko madata igam mo sumil silap. Denggan na ko ma. Pagbalinan ka, giniling ko na larudan. Mamigpigger-ger akong itinalaos aluksaw ko kan ka, awanan bain. Bakit? Di ba raw? Nasaysaya at no pumanaw ka pailay. Tapno sana may sagmak ti anak kaw. Pangasay, agsubli kan taw, no nalami isan ti amin. Sige tatang, uwi na bakit? Agsubli Ungawan ka, nukunak ungawan ka. Jack kayatin ang makita ti panagrup-rupa miti ka anuman. No. Sige. Mala, poston anak. Talay, kabaabain ka na iti karuba. Total pimanawain. Lelay, kita magsiruaran na iti maritais. Ayun na daytan kaka. Tatang, di yun ipalubos a dumapaw dito'y dadya tao. Tano saan? Talaga apa kay baludak day tao kunaklangarudan. Uwan anak. Ay, abukin may no umay di saoy. Ay, unay daytan kaka. Teddy, pagayam, alusam, tibunga ti aramid mo. Talaga kasta. Apitan tayo tanyaman na bunga ti aramid tayo. No naimbag mo ti apitam. No dakas mo't lang ti apitam. No mapakawan na kanto ti asawam, nasaya at launay. Agam no saanan, ano sa mo na, kan agbalbaliw kan. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritana na pauluan. Natiliwan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.